walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul Allahu akbar ila akhir ayat. Au upama manati wallah ana ini tumiuda na mga ginawa niyo padako pamaka surga. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum dakur kanu panami tiuba sulagi duini tiuba kanu kumyangaw na niyo masatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul Allahu akbar. Upama atigu Allah na ini tungiyud na ginawa niyo padako pamaka surga. Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum dakur kanu panmitiw ba sulagi duini tiuba kanung kumyangaw naniw masatumul ba'sa paganayati wallahi ni tiuba kang kiranam yang miskin siran Allahu akbar. Antay pagang mamiskin ko kaya di ko agama nagyuto sa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an ino to miyakaw maamasa miyakaw maasu Jibril alaihi salam ku Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya Rasulullah wa alaikum assalam ay Jibril piyaka mamasa ang kaya pa mga surprise himala ang kaya pa mga ya Rasulullah antunay piyaka mamasaw antunay himala sa kaya pa mga tingin na kanaw bagi oras sa kapag umang karakan nagumiyak ka umangarakan na tingin imanto na yung maananian na makambabangala ka sa sako antunay nismo ko Jibril ya Rasulullah bangka di katawi iman tuat na nawakaw gawiin na tumitindig supagaring ka Abu Bakar ko sambayang ada na bumiyalang banditar niyan na ayaman diditar yan na saku suwatingin sukele aru wallah sulang malaikat kulangit na palepya kang bengkala sa saku Roma yes suwatiyan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an Allahu akbar nalay de pagilay ari mo'y minong pagilain suditan di katublig. Bebennya dengan dikatublig na ayap tak kana ngagawasa. Naribat dengan dikatublig. Meribat ka. Allahu akbar. Masatuhumul ba'sa wad-dharra. Ikadua tig wallahi ni tiuba kang kirana miyari nga sasiran. Napagyo kita na kay ni wallah ari nabi. Allahu akbar. Antay paganaya maringasan na Uthman ibn Affan. Ayat tigo nabi ipkidiya Uthman na pesako no mga pamilya niyan. Naruiran dimbentang sangkut suldang kota saku. Pergi sangkut pun su Islam, pergi sangkut pun su agama. Suatigian su Yasir, Abu su Amar, Abu su Sumayya. Ayai pergi dia kiran sangkut masana pergi nusudun sirangku pugun. Allahu akbar. Suatigu ayaman na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasupugun Nabi biyagan sa di dalam. Na alusudun su Sumayya, sakat taubay. Abu su Amar awatayan, Abu su karumanan ayaman na Yasir. Suati ko nabi sukata taguru ang kuta telo katang beta-beta. Nasa babati ko nabi ko kay to ami bilangan. Ay buat ko nabi keswak na bakod di makaplalis. Hey Yasir, sabar kanu pentang kanu kasusurga na inanayaw kanu wallah. Di tanup pa kababi di sangkaya mga Yahudi na bakanud nagisabar. Uba kanu sendi teku kya pagi Islamiu ina na yor kanu wallah suka surga niu Allahu akbar. Nah sabab ko niyong pagmenang suaya mana niya nararangit no mga Yahudi nakinwairan su Sumayya radhiyallahu ta'ala anha naya ini kidiyaw na ini taniran sumbala alimanian na ini ketaniran sumbala inian nadadamaan waya maanan yan na Abu Lahab kambang kawan niya su piamalong anu Sumayya radhiyallahu ta'ala anha Allahu akbar. Ayah buat diterun Abi Lahab na Sumayya. Teruang Abu Keg Suwallah. Teruang Abu Keg Su Muhammad. Kami akan diberikan di kadmatan. Miya kau masakan tawa Yahudi. Ayah mana niya na Suriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miya lalawi ko Nabi. Ya Rasulullah. Iman tu na Sumayya. Na masasandigun sukapatay. Ayah budin yang kapatay. Na terun niya na Abu Keg Suwallah. Na Abu Keg Susugu wallah. Nadi dino kego Sumayya ubanian terua nantu na ipitiru nabi sakat taw mamana petuk aku Sumayya teruan yanda nabuka wallah teruan yanda nabuka ko naginian umpakaw nuta supusuyan uginang buidinian kapatay na ipamunutun sa dednaban yan kakedusa nami alalawiro ng kota Yahudi ini
Ini yang dipelalisan Sumayya sadin yang diteron. Hei Sumayya, pihak kayu Rasulullah teruna kabuka gesu Allah. Buka gesu Nabi nading kau nunta supu suka kena ubah kedusa. Nah ya ini sebagus Sumayya radhiyallahu ta'ala anha. Hei sakata mama, teruang kaku Nabi ya tunggu abaku di mata ya sarah dia kena mati ruabu ke gesu Allah. Tunggu abaku di mata ya sarah dia kena mati ruabu ke gesu Nabi. Gisu babaya yang kau nanti memang tahu kuaya mana dia na agama Islam. Allahu Akbar. Dia tigu Allah ini tiubah ngiran. Masatuhumul basa wadarra wazunzilu. Biar kau magnati wallah masa si kuya mana na Nabi sallallahu alaihi wasallam amya tarung kusiran ku telu kuya mana na telu ragun so kaya pakatin dibuka pasadan ini tulak suka beta-beta ini tulak suka tutungan aya ini tulak suka ke karuma saukatu kamika abugan kasiran sa panganangkan na mana na skay pagimatay ng mga Yahudi. Allahu Akbar. Gitu ati Nabi sallallahu alaihi wasallam madak lamang auga tamiyatay sabab kudet na kakan kumiyakat teluragun. Madak lay kariniga amiyatay sabab sadad na bayran kesusu. Madak lab kesakit amiyatay sabab sadabak kiran kibulong. Mata nati Nabi kami akan amiyatigen sumangautan. Nakagiya kutaman na sumaylawautan na yamya suami na sugango na pramas nami nagyuti ka pagkakanami. Nasudin sukyela ya wallah. Utindal o mga sukbat ridwanullah dali na maalin sukparat irang ku Allah dali na pagkar agyang kuta bubaya irang ku Allah subhanahu wa ta'ala miyak atluragun miyak waranti siran dawa kinang pangawit sa panganangkan ini kasu aswatiran miyak baya-baya siran sabab sa giti karina sa pagusur sukparat iran ayaw yunakal nagyang kaya masatano miyak atlug ng tanong ku Allah naknau ba kasuswatan miyak tamu mga muslim kadirang penipamaninta ng kaya misusugat rakitan at yuba Allah. Lah, ada peroma rilis na disiram di mamaninta kaya murkaan lagi amasa. Tumagi ang di pamaninta inaswal la kanti krikus kumasa. Adi krikus sakit. Tau pamaninta nga kaya masa nanti krikun naswal la udala na timbang ada maswat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ay kana dusa madagla pete makasisirk. Madagla pete dere kunara ka sabab tu sampai tiuba wallah. Napailay na ki. Yang kaya miyak kalimaragu na ini sumbayang ka miyak kasapul ragu na ini pagagamang ka na tikid ka wallah kaan karina sa kapagkaraming ak wallah ayawin nakal na badak labete muslim adari kunaraka